laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi irrahmani irrahim. inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yettore wodani allahu subhanahu wa ta'ala hiɗen yettamo, hiɗen wallinoramo, hiɗen insinanomo, hiɗen mawloramo immorde e boneji wonkiji men e boneji golleji men. kala on mo allahu subhanahu wa ta'ala fewni ko o woni fewuɗo on, kala mo allah acci ka majji ɗon ala fewnowo mo. iɗen seeɗo seedande goonga wonde ala reweteeɗo ko wondi e goonga nafa rewɗo on lorra mo rewaali on si wona allah kanko tun kadi kanko e goɗɗo ɓe hawtida e ɗum. iɗen seeɗo wonde o wiyeteeɗo muhammad ko o jiyaaɗo allah, ko nelaaɗo allah, ko nelaakon o yettini. hiɗen toro allah subhanahu wa ta'ala yo allah juulu e makko, o hisinamo kanko kala e ɓengure makko e wonduɓe e makko e kala iwtirɗo ɓaawo makko ñentinimo haa ñande darngal. yo allah waɗu en jeyaɓe iwtirooɓe ɓaawo kanko nelaaɗo allah sallallahu alaihi wasallam. ɓaawo ɗum mi hewriki on ngoo hiwraango nanɗon ɗo on fo e mon, ɗum ko wiigo yo kisal allah woni e mon. yo allah hisin en fo e meɗen. hare musidɓe julɓe tedduɓe siɓɓe yiɓɓe ka enɗan e ka diina duhi fo e suddi fo ko hewti e nde ɗo nokkure ɗo hande kadi fayɓe e mawɓe fii andinagol kaɗo diina me'en haray ko saɗi mon ko tooli ka duɗal meɗen ɗo. haray hande komi yooɓi komi yewta on ko fii toɓɓere nde wonnande yewtede fii mum ñande wo ñande hiɗen nana ɗum no wowlede ko wiyete kon al ihsanu, moƴƴingol. hiɗen andi hay wonɓe janngude ɓen premiére ɗen andi ɓe janngay ton wonde ko wiyete kon maratibu din, martabaji diina kan ɓe wiye wonde ko al islam, al iman e al ihsan. ko wiyete ihsan ko jeeya ɗum e kaaɗo diina, bal ko ihsanu on ɓuri towde e martabaji ɗin ka diina ihsan. hiɗen andi jibril alayhi salatu wassalam o ari o landike nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ngay e piiji tati. o landimo yo humputuma ko honɗum woni al iman. o yeetima ko wiyete kan al islamu taw attimo landade. o yeetima ko piiji 5 woni tugale ɗen: an tashhada an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakata wa tasuma ramadana wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. o yeetima ko wi'ete islamu kon kan ko seedagol wonde ala reweteeɗo ko wonde e goonga ko hina allah, seedo muhammad ko nelaaɗo allah. ñinna julde nden, itta zakka, hoora lewru suumaye, hajjoya ka suudu allah. o yeetima ko o landimo kadi al iman. nelaaɗo allah sallallahu alaihi wasallam ɓanginanimo wonde al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharri. ko wi'ete gomɗinal kone gomɗinta allahu tabaraka wa ta'ala e malaikaɓe ɓen e defte ɗen e nelaɓe ɓen. gomɗina kadi ñalande sakkitorde
gomɗina kodduri moƴƴere e ko wori ɗum ɓaawo ɗum ɓe landiɓe ko honɗum wiyete al ihsan ɓe maaki an ta'buda allaha ka annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak hiɗen andi islam si ari feere ƴettay iman e islam si iman ari feere ƴettay iman e islam amma si ɗi ari nokku ngotum wona ɗi ardi ni islamu on ƴettay dewe feeñuɗe ɗen imanu on ƴetta dewe wirniɗe ɗen si en ruttike e tugale ɗeɗo ɗiɗo ɗi mana iman on islamu on en taway islamu on fof koko wowlete nane e ko wow huwete yi'e wono seedagol ngol wonde ko Allah rewete ko wowlete ɗum ka hunduko hiɓete ɗum ka ɓernde kono wowlete ka hunduko nane wono julde nden ko yi'etende julde nden neɗɗo on si o juula yi'etemo juula zakka on ko yi'ete ɗum jonne yimɓe ɓen korka kan ko huunde haɗitete ɗum neɗɗo haɗita to yimɓe ɓen yi'a o haɗitike e ɗiɗo piiji ila ɗo haa ɗo hajju ngun ko yi'ete ɗum ɓaa ko déplacante ɗum immo ka woni yo e leydi ndi yaa haa hewta makkatul mukarrama en andi almuhim islamu on ko nde feeñude amma noon ko wiyete imanu kon ɗum ɗon ko huunde wirniinde ko golleji ɓernde nden ko ɓernde nden gollata ko wiyete kon iman sabu gomɗinal Allah ngal hoolagol wonde Allah hino wooda hoolo ko Allah jeyi ndeɗo tagore hoolo wonde ko Allahu tabaraka wa ta'ala tum foddi e reweede hoolo imɗe makko e sifaaji makko wonde mo noddire imɗe ɗe o noddiri ɗen hoore makko o wi'i hoore makko ɗum nelaaɗo on wi'umo ɗum siforamo ɗi o sifitori ɗin hoore makko ko alda e nandingol alda e ɓolɗingol alda e mbaadingol hoolagol ɗum ɗo ko ka ɓernde woni ko an e Allah andi siiɗa gomɗinimo ko an e Allah andi ton siiɗa hoolimo wooda e si tawi ko wonɗa jokkirde ko wonɗa juulirde ko ɓaano juuleede ko wonɗa hoorirde ko ɓaano hooreede ko an andi ton siiɗa gomɗini almuhimmu haray gomɗinal ko huunde wirninde nde yi'otaako wa kadhalika gomɗingol malaikaɓe ɓen ko an andi siiɗa hooli malaika no woodi ko an andi siiɗa hooli wonde malaika no woodi ko an kadi andi siiɗa hooli wonde ɗe defte jippinaaɗe ko Allah hooli ko Allah jippini ko an andi ton sabu ɗum ɗon wonaa ko yi'ete ko batte mum on yi'ete e tere ɗen ka golleeji kono huuna nen wonaa yi'otoonde e kene ko an andi siiɗa hooli wonde ɗeenelaaɓe ko an anda Allah niri ɓe wa kadhalika ɗum ɗon ko ka nder ɗerɗe woni ko batte mum on yi'ete ɓaa yimɓe ɓen ko ɓe ñaawirte ko ɓe wowli kon e ko ɓe huuwi kon amma ko woni kon ka ɓerɗe ko Allah subhanahu wa ta'ala fawi hasbugol ɓe ko ɗum nelaaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallama umirtu an uqatila annasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakat fa idha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum ala Allah mi yamirama yomi haɓudu e yimɓe ɓen haa ɓe jaɓa ɗiɗo ɓe jaɓa gootankaako Allah ɓe jaɓa Muhammad ko nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallama ɓe ñiiɓa e julde ɓe ita zakka si ɓe waɗi ɗum haray ɓe hisniilan min ƴiiƴe maɓɓe ɗen e jawle maɓɓe ɗen hasiboore maɓɓe ɗen noon ko Allah fawi ko ɗum ñaawirta yimɓe ɓen koko ɓe waɗi kon ko ɓe wowli kon amma ko fiɓi kon ka ɓerɗe ko Allah ñaawata ɗum ɗon ko aduna ɗo noon ko yimɓe ɓen ñaawirte koko feeñi kon amma laahara noon ko yimɓe ɓen ñaawirte koko e fiɓi kon ka ɓerɗe ɓe golli sabu ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala humpitika alqur'ana ko wonde ko yawma tubula sarair ko ñande gundoji ɗin feññinte Allah subhanahu wa ta'ala daali wa hussila ma fi sudur feññine ko woni kon ka ɓerɗe si en darti
ko an andi gomɗinan ngayɗa hooli wonde a maayi a immitoto ɓaynasi a maayi hoolagol wonde maayay wona iman kontete he on no hooli o maayay ɗo wona iman sabu honɗum julɗo e keefeere fof no andi maayay ɗum kontetake ko gomɗinal ko kontete gomɗinal ko hoolagol wonde ko watta kon ɓaawo mayde nden sabu ko ɗum ɗo woni en yi'aali amma mayde nden ɗum ɗon kan en yii hoolagol wonde maayay ɗum ɗon jeyaaka e iman sabu koko feeñi noon no way wa sehara goɗɗo wi joni min miɗa hooli nangue no woodi miɗa hooli leydi no woodi kammu no woodi ɗum ɗon kontatake iman sabu e hino ko wiiɗa koyɗa hooli donc ko an andi siɗa gomɗini wonde sa maayi a immitoto ko an andi siɗa gomɗini wonde koddiri e Allah on ko an andi siɗa gomɗini cela veɗi ɗiɗo piiji fof ko piiji wirniɗi ɗi tawata hara jite ɗen yiyata e si en arti e martaba tammo on ko wiyete kon al ihsan ka wonde ɗaɓɓude ɗon fihon ɗum al ihsan ɓuri o towde kono noon ɓuri martaba towde on limaga ko tawde kala ka tawi ko goɗɗo waɗi e ɗiɗo yewtaɗi fop si tawi ihsanu arali hara marsani tugalal arnal ngal ka gomɗinal al imanu billahi mo gomɗinali Allah no moƴƴiri gomɗinal moƴƴugal gomɗinal makko ngal nafata si en ari ka tugale heddiɗe ka imanu fof ko noon mo moƴƴinali imanu makko on haray gomɗinal makko ngal nafata si en arti kadi ka islam mo moƴƴinali islamu makko on si tawi ko ka tawhid mo moƴƴinali tawhidi makko on ihsani alaka tawhid on ko ñolɗum si tawi en ari ihsanu on ala ka jokkugol nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam haray ko bonɗum si ihsanu on arali ka julde mo juule o moƴƴinali julde makko nen haray julde makko nen boni ko ɗum waɗi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ne goɗɗo arno juuli yeeso maɓɓe tawi ɓe moƴƴinali julde o moƴƴinali julde makko nen nelaɗo maki irji fa salli fa innaka lam tusalli o rutta juula a juulali taw goɗɗo moƴƴinayi imanu makko on o moƴƴina l'islam makko on ko ɗum waɗi ihsanu on woni marta ɓurɗo towde mo itti zakka o moƴƴinali ittugol ngol nafata mo hoori suumayi o moƴƴinali nafata mo hajji o moƴƴinali hajji makko ngun nafata awa kala ka ihsanu on tawaka haray nafaali ko ɗum waɗi ihsanu on woni marta ɓurɗo towde Allah subhanahu wa ta'ala humpiti en ka alqur'ana wonde himo wondi e yimɓe moƴƴinoɓe golle ɗen Allah subhanahu wa ta'ala daali inna allaha ma'a alladhina ittaqaw walladhina hum muhsinun Allah no wondi e ɗen huloɓe Allah wondande sembingol e wallugol e hiwugol e fewnugol e hawrindingol e sawaba inna allaha ma'a alladhina ittaqaw walladhina hum muhsinuna e ɓen ɓe tawata hara ko moƴƴinoɓe golle al ihsan moƴƴingol Allah subhanahu wa ta'ala holli en ka alqur'ana wonde himo yiɗi moƴƴinoɓe ɓen o daali wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin moƴƴine Allahu on no yiɗi moƴƴinoɓe ɓen Allah subhanahu wa ta'ala humpitika alqur'ana wonde o bonnata joddi ɓen moƴƴinɓe golle Allah tabaraka wa ta'ala dalika alqur'ana inna allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala Allah yebata neɗɗo moƴƴinɗo golle Allah subhanahu wa ta'ala humpiti wonde ko wi'ete kon teddungal aduna e teddungal lahara moƴƴere aduna e moƴƴere lahara nden fof Allah subhanahu wa ta'ala waɗi yimɓe moƴƴinoɓe golle ɓen nde Allah subhanahu wa ta'ala sifino
fi annabi yusuf alayhi salatu wassalam o yahi ha o wi wa kadhalika najzi almuhsinin ko ni men dandita ni yoɓita moƴƴinoɓe golle ɓen wa kadhalika nde o ƴetti issa annabaɓe ɓen ka simor shu'ara o yewtay ha nokku o inna wa kadhalika najzi almuhsinina ko ni men yoɓirta moƴƴinoɓe golle ɓen yahi ha allahu subhanahu wa ta'ala humpitike alqur'ana wonde o yamiri en yo en moƴƴin Allah daari inna allaha ya'murukum bil adli wal ihsan Allah no yamira on ko wiyete ko nunɗal e moƴƴingol Allah subhanahu wa ta'ala yamiri hay ka konguɗi me'en si en wowlay hay heferaɓɓen yo en wowlanɓe ko moƴƴi Allah daali wa qulu linnasi husnan wowlane yimɓe ɓen ko moƴƴi nelaaɗo ɓangini sallallahu alaihi wasallam ka hadiseje kadi wonde kala wowlowo yo wowli ko moƴƴi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kala laatiɗo emo gomɗini Allah e ñalaande sakkitorde yo wowlu ko moƴƴi walla ko yo fanku nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam humpiti en ka hadiseje selluɗe wono hadis mo tawata hara ko imam muslim fillimo immode hadis shaddad ibn aus wonne nelaaɗo maaki sallallahu alaihi wasallam inna allaha kataba al ihsana ala kulli shay'in fa idha qataltum fa ahsinu al qitlata wa idha dhabhtum fa ahsinu dhibhata wa liyhidda ahadukum shafratahu wa liyurih dhabihata nelaaɗo ɓangini sallallahu alaihi wasallam wonde allahu tabaraka wa ta'ala o farli o waɗɗini moƴƴingol e hoore kala hunde piiji ɗin fof ɓe maaki si tawi hara on waray hara ko warugol hay siko ndowru si on waray moƴƴine warugo ngon si on hirsay moƴƴine hirsugol ngol ɓe tindini ko honno moƴƴinirte hirsugol ngol ɓe maaki yo goɗɗe mon welnu laɓi ki o hirsirtakin haa ki wela o fowtina ko o hirsata kon hara o lettaali ndaaru hay ɗo hay ndowru si a waray ko ya moƴƴi warugol ngol na ya bonnu ko honno moƴƴinirta waraandu hara a lettaali ndu sellataaka goɗɗo huma ndowru haa ndu maaya ɗon sellataaka goɗɗo waɗa kool e ndowru kool o nanga ndowru ndun ndu wona ɗon haa ndu maaya ɗon heege haray mo hulana haa ka Allah si a waɗii kool a sorni kale julle ka salon wona andirɗen noon doomi ɗin no ɗuuɗi konakin ko ya wattiila e ndowru ndun yimɓe kiike heɗa wattiila e kollon nde tawɗa ndowru nangi kewo etoɗa ƴettandu waroyandu ndowru no yamirayo waregoy ndowru koyo ware si yi'ama ko ndu hendama koyo ware sabu bonnere ndowru no ɗuuɗi no jeeya e kulle wareteɗɗe ndowru e boddi e yaare si goɗɗo yii ɗum ko yo waru kono noon ko ya moƴƴi wargol ngol sa hendike ndo a yii a waɗi kool ko ya wattila e kool on si a tawi ndu nanjike na ya accu ɗon ndu siika ɗon haa ndu maaya ɗon heege si wona ɗum hayɗa hulanaka Allah sabu goɗɗo goo lettirama sabu ñaariru ndu o humi haa ndu maayi ñaariru si o ƴettuno hayre o waɗi ka hoore ñaariru ndum pon ndu maayi ɗon kef no gasano o ronka lettede kono ko sabu ko tawi kon o humi ñaariru ndum o lettirindu heege ɗon ka haa ndu maayi ko sabu ɗum o lettiraka yiite donc haray almuhimmu nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yamiri e yo en moƴƴin golle men ɗen yahi haa nelaaɗo maaki e hadis mo on hadis mo tawatara ko nene Aishata filli Tabrani no koye nene asat egga imam Tabrani no filli hadis yaltini hadis on Albani no sellini hadis on laaɗo maaki inna allaha yuhibbu إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه أو كما قال صلى الله عليه وسلم نلادو ماكي وند الله هنو يدي nde goɗɗo e mon nde himo golla gollal nde o moƴƴinta gollal makko ngal Allah humpitika alquran wonde wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin kala ko gollata e to moƴƴina ko wonɗa gollude kon yamɗi fanɗi e golle maɗen moƴƴi eto taw
moƴƴina taw gandal ko wonɗa jangude kon moƴƴina gandal ma ngal siɗa faala gollude goɗɗum la budda moƴƴina budda anda ko ɗum waɗi a wawata moƴƴinde tawhidi ma on a janga ko fi tawhid a wawata moƴƴinde iman ma on a anda ko wiyete kon iman a wawata moƴƴinde islam ma on a anda ko wiyete l'islam si tawi kadi ko julde a wawata moƴƴinde julde nden anda ko wiyete ko anda ko honno juulirta ko honno moƴƴinirta julde ma nde anda no juulirte ay woɓɓe hara woni ha heɓi duuɓi capanɗe wallahi hara ɓe wata moƴƴinde julde maɓɓe nden no yurmi goɗɗo wura duuɓi capanɗe 6 yi'ahimo juula tawa o timminta sujudu timminta rukuu si tawi neɗɗo timminta sujuudo timminta rukuu makko timminta ɓantako makko hara moƴƴinaade julde makko nden sabu mo nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maako noon irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ɗum ɗo wonno o timminaade ɗum ɗo wonno o timminaade laa budda neɗɗo on eto o jangataho haa o faama ko o woni e jangude kon si o jangi kadi o moƴƴina faamu makko ngon kadi o eto kadi o moƴƴina golle makko ɗe o golloto ɗe noon hannde kadi sigo ka dewe ko wiyete kon al ihsan al ityan bil matlubi ala wajhin al ityan bi shay'i ala wajhin matlubin shar'an ko wiyete ihsan ko abdugol huunde ne wi'aayo waɗe nden hara kono sariya on ɗaɓɓiri noon yo addire si sariya on wi'i wonde fana ko darɗe 4 mo juuli fana darɗe 5 hare o moƴƴini julde makko nden hare o moƴƴinaali fiyon ɗum o ɓeydi so sariya on wiiri noon mo juuli fana darɗe 3 hare o moƴƴini julde makko nden hare o moƴƴinaali fiyon ɗum o addano sariya on wiiri noon ko wiyete ihsan hellaka dewe ko wiyete kon ihsan wal ihsan al ityan bil matlubi shar'an ala wajhin hasanin wal ihsan ila al makhluq ila al khalq moɗɗagol faade tagone nden badlu al ma'ruf li ibadillahi min qawlin aw fi'lin aw malin aw jahin ko wiyete ihsan ko woni ihsan ko hellata waɗangol tagore nden ko fuusugol ko moƴƴi kon waɗana jiyaaɓe Allah ɓen immorde e konngol e gollal e jawdi e jaahu kala ko wonɗa wadde kon ya moƴƴi en andi nelaaɗo mbangini sallallahu alayhi wa sallam si tawi goɗɗo e mon Allah no yiɗi nde goɗɗo e mon ndeymo golla gollal nde o moƴƴinta gollal makko ngal eto si a jangay alqur'ana eto moƴƴina jangimma on moƴƴina jangimma on jangira tajwid hiɗen andi gote at tajwid ko at tahsin al ityan bil jayd ko addugol moƴƴa kelɗina ko woni jangude kon wowla kalfe ɗen no ɗe wowlirte noon pooɗa ka pooɗete ɗon sattina ka sattinte ɗon ka domma duwa waɗede waɗa domma ka fatha woni wowla fatha on ka kasra woni wowla kasra on ka sukun woni wowla no wowlirte noon kono woɓɓe sino jangude alqur'ana a sikka ko wonde goo kadi adda nande annduɗa nde tellement que ko ɓe woni jiiɗidirde kalfe ɗen tellement ko ɓe woni jiiɗinirde kalfe ɗen si a jangay jangu ha moƴƴina ko wonɗa jangude kon etoɗa moƴƴina Allah no yiɗi si goɗɗone mon no golde gollal yo moƴƴi yimɓe ɓen kan no yiɗi yimɓe aade moƴƴino golle ka si tawi joni goɗɗo ko o mintiyejo so wiyama yo moƴƴin danki o moƴƴinanay jooma mum haala be ko mboniɗa on siko ñappowo o ñappay sundum haala be
siko waɗowo kaaro o waɗay kaaro on haala be oɗo fo no yiɗi oɗo si tawi joni ko wuppowo taw o wuppa e conci makko ɗin haala be Allah no yiɗi o yimɓe ɓen kam no yiɗi mo si tawi ko lootowo suudu o lootay haa laaɓa o moƴƴina ko woni gollude ko si tawi ko a janngowo siko a jannowo janna haa labe janna haa faamo si tawi ko a windowo winda bindi ma ɗin haa labe winda hala naya kaani moƴƴina ɓornateeri ma ndin Allah no yiɗi ɗum moƴƴina conci ma ɗin haa moƴƴa siko saaku ma on moƴƴina saaku ma on kayeji ma ɗin tano organisi hay janno hay professeur ka l'école ni ɗum ka tawa na kayeji ɗi nokkugo no ñobbi nokkugo no fonti nokkugo no eri ɗin no ɓori nokkugo mo ƴetti bikki poki e mum fo monsieur ɓe no yiɗi ɗum ɓe yiɗa awa Allah kadi yiɗa ɗum Allah ko yiɗi koko moƴƴi kon laɗɗina sa fokkiti laɗɗina conci ma ɗi laɗɗina paɗe maɗe laɗɗina saku ma on organisa kaye ma on tar no organisi no couvertiri ha moƴƴi Allah no yiɗi ɗum si a ari ka sultanaka hendiɗa o liɓata kaye on sa ari ka salon ko ɗon tawata kaye on goɗɗum ngo tawa ka ley danki goɗɗum ngo fotta ka terrasse goɗɗum ngo fotta e mum ka couloir Allah yiɗa ɗum yo taw suudu ma ɗum no organisi si tawi woni ko a sonnajo moƴƴina suudu ma ndum taw si haajuma yani e kuyerum wonaka po on wonɗon yiyata kuyerumku si haajuma yani e gobule yarirɗo a ɗaɓɓitire ɗum ka suudu a mesalal ɗum jeyaka e moƴƴingol tawiɗa organisi hella ɗo ko si tawi haajuma yani e soksi ka suudu a ɗaɓɓitay ɗum haa sa yi ngol soksi on ngol ayi société on ngola ɗo ko ɗimmo ngol a yiyata ɗimmo ngol ɗon o ɗum ɗo jeyaka e moƴƴingol hada lasina al ihsan jeyaka e moƴƴingol ahsin amalak moƴƴingolle ma ɗen hay ka anna ɗo ka dewe kadi ko noon hella ka dewe a wawata noon moƴƴinde dewe ma ɗen moƴƴingol si wona so'a taw an wonɗo moƴƴinde on dewe ma ɗen wonde o mo wonɗa rewde ɗo timo yeeso ma si tawi a wawali andude fiɓugol wonde an hiɗa sutimo awa fiɓu wonde kanko himo sutima ko ɗum nelaɗo maki sallallahu alayhi wa sallam al ihsanu an ta'buda allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak kono rewita Allah subhanahu wa ta'ala wasi tawi hiɗa renimo sa laataki hiɗa remunumo andita wonde kanko kan himo renuma no jeeya e ko yamiraɗa e a moƴƴin dewe maɗen ko ɗum ɓuri mawnude sabu ko ɗum ɗo tagiraɗa timoɗum wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun mi tagirali jinna yimɓe si wona fiyoɓe rewam no jeeya e ko yamiraɗa e a moƴƴin ko wiyete kon huwodira ɗen wona Abubakar Jabir Jazairi rahimahullahu ta'ala e maaki ka deftere maɓɓe ka minhajul muslim ɓe maaki wa amma al ihsan fi babil muamalat amma moƴƴingol ngol ka damal huwodire fa huwa lil walidayni bi birrihima alladhi huwa ta'atuhuma wa isadul khayri ilayhima wa kafful adha anhuma والدعاء والاستغفار لهما وإنفاذ أحدهما وإكرام صديقهما بماكي مؤينغول غول هلا كد هو نيره neɗɗo on simo faala moƴƴinde hella jibin ɗomo ɓen ko yo ɗiggan biro makko e ben makko o ɗoftoɓe e kala ko ɓe yamiri fodde ɓe yamirali ko Allah haɗi o ɗoftoɓe e kala ko ɓe haɗi fodde ɓe haɗali ko Allah waɗɗini e yottingol moƴƴere faade e maɓɓe e surugol lorra ngay e maɓɓe e du'anagol ɓe e insinanagol ɓe e hunnugol ahadiji maɓɓe e teddingol jaatigiije maɓɓe wa huwa lil aqarib bibirrihim wa rahmatihim wal atf wal hadadi alayhim wa fi'li ma yujmalu fi'luhu ma'ahum wa tarki ma yusiu ilayhim aw yuqbahu
qawlahum aw fi'lahu ma'ahum ɓe maaki wonde moƴƴingol ngol hella ɓaɗondiraɓe ɓen famille ma on musidal ma ngal ko honno moƴƴorta faade ɓeeɗo wono Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ɗum noon ka alqur'ana kono neɗɗo on etoto o ɗiggana ɓe musidɓe makko o yurmeɓe o newanoɓe o newo e dow maɓɓe o waɗa kala ko himo andi no laabe wuugol ɗum e fee maɓɓe o acca kala ko andi so tawi waɗi ɗum mettayiɓe walla kanay huugol ɗum e fee famille mum on hara on tigi huwali ɗum donc hewtina moƴƴere e maɓɓe sura lorra e maɓɓe wa huwa lil yatama bil muhafadati ala amwalihim wa siyante huquqihim wa ta'dibihim wa tarbiyatihim wa tarki idaihim wa adami qahrihim wal hashi fi wujuhihim wal mas ala ru'usihim wa lil masakin bisabd jaw'atihim wa satr awratihim bil hafi على إطعامهم وعدم المساس بكرامتهم فلا يهتقرون ولا يزدرون ولا ينالون بسوء أو يمسون بمكروه بما كنتم إفاء اليتيم إن كنوا مؤيتا إمابة كورين قول حق جمابة دي إني أقول اليتيم إني أقول بي نبي مؤيري إأتي قول لر قول بي e waaseede foolugol ɓe e moosugol jeeke maɓɓe mawla ko e maɓɓe ɗen neɗɗo on no moƴƴota kadi e miskinaɓɓen noon ko huntugol haajuuji maɓɓe e surrugol awraaji maɓɓe sabu rerɗingol ñammingol ɓe e waaseede memugol teddungal maɓɓe ngal hara ɓe yawitaaka fewwoni naayo ɓe yawite wonaayo ɓe hewtine kadi ko boni wonaayo ɓe memine ko anini wa huwa libni sabil bi qada'i haajatihi وسب خلته ورعاية ماله وصيانة كرامته وإرشاده إن استرشده وهديته إن ضل بماكي وند نقد أن مؤجر تكدي نقد لاول وانا الله سبحانه وتعالى موبئ فو عند آية قوة كسمور نسائي كون نقد أن هون تتهاجو نقد لاول سيباس للريمو ويبنامو سيمو وندي جاودي o hiwa jawdi makko ndin o reena teddungal makko ngal si tawi o fewjinorimo e hunde o tindinamo konko o andi nafaymo si o majji e laawol o tindinamo o ñamminamo o honnamo o jonnamo ka o waalo si o hato jini e muɗum ɗum ɗo ko jeeya ɗum e moƴƴagol e muɗum wa walil khadimi si tawi ko neɗɗon e kurkadujo makko on bi itiyanihi ajrihi qabla an yujiffa araqahu si tawi ko neɗɗo on e fe kurkadujo makko on siko wuppowo on siko lootowo on siko masonjo on darnowo suudu ndun siko ñappowo on ɗum ko min siyejo on siko waɗowo kaaro on siko siira sijo tokkowo paɗe ɗen siko asowo kaareru ndun siko feppitowo fulerji ɗin si tawi kala neɗɗo on ko o gollanay maakon si tawi ko jannanoma on si lewru maayi yoɓamo joddi makko ndin ado lakkere makko nden yorude wa bi adami ilzamihi ma la yalzamuhu aw taklifihi bima la yutiqu ko waaseede fawgol mo konko tawatara waɗɗaakimo walla fawgol mo ko o waawata e hiwgol teddungal makko ngal hiwa neɗɗankeyaagal makko ngal si tawi ko kurkaaduuje wonɗo ka suudu haray ko ya ñamminmo ko wonɗa ñaamude kon ko ñamminta kon ɗengure ma nden holtinaama ko holtinta ɗengure ma nden haray si tawi neɗɗo on ko e fee dendaangal yimɓe ɓen hannde kadi belluto fitil qawli lahum ko newinangol ɓe konngol wowlen ɓe konnguɗi moƴƴi no woodi yimɓe goo wallahi hay konnguɗi maɓɓe ɗin ɓe waawata moƴƴinde Allah subhanahu wa ta'ala yamiriila e wowli konnguɗi moƴƴi wonana yimɓe ɓen hay salminaango woɓɓe waawata salmitaade hay hiwraango l'islam woɓɓe waawata yoɓe no yurmi haa ronki siɗaari samaleykum onu ɓen samaleykum samaleykum oɗon ɗum kadi samaleykum so a wi saamu aleyka tawi ko wiɗa mayde woni e dow mon ko assalamu aleykum assalamu aleykum hay si ko ɗum ɗon tu no yona bet no yona ko ɓuri e laɓede ko assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh
kono woɓɓe kadi hirtoɓe na waleykum salam wa aleykum salam nano hirutorte na wa aleykum salam watte jente nani yimɓe ɓen ko hiruto ko nani e wiyata wa aleykum salam wa aleykum salam hay noddugol inɗe yimɓe ɗen ɓe wata moƴƴina e to kala ko wowlata ko moƴƴina sa nodday goɗɗo wowla inde makko nden ha moƴƴa e wiyaali inde buy kupika men abdullahi ɓe enna allahi kaɓe ala allahi kaɓe ngala abdourrahmane ɓe enna dura no heewi ɓe enna dura donc hay moƴƴingol inde nen taw ɓe wata moƴƴingol noddugol inde goɗɗen ɓe wata ɗum noon ko ya moƴƴi sa wowla wowla ha moƴƴa wowlu ha moƴƴa wowlu ha faamo wowla ha labe moƴƴina noddira yimɓe ɓen inde maɓɓe ɗen no ɓe noddirte noon labina kadi noddugol ngo wowla ha faamo sa hiwrama hiwritaɗa ha moƴƴa sa hiwrata hiwro ha moƴƴa assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa aleykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh salamu aleykum wa aleykum salam nanon few on waɗetake on mbi koye hiwrito ha moƴƴa donc haray si tawi neɗɗo on ko kanko e yimɓe ɓen ko yo o huu e fee maɓɓe kala ko o andi hino laba hino moƴƴi o hewtina ɓe kala ko tawi no boñi hino aña moƴƴa o woɗɗito e ɗum hara o huwal ɗum o eto hara o lorrali goɗɗo kanko e kawtal ngal ɓe o jangirata ɓen ɗum foppu no ari e nder konngol allahu subhanahu wa ta'ala ka Allah subhanahu wa ta'ala daali ɗon ka alqur'ana wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'a rewe Allah wota on hawtudi e makko hay e hunde wa bil walidayni ihsana moƴƴe e jibinɓe on ɓen hattirde e moƴƴagol wa bidil qurba moƴƴe e joomiraɓe ɓardiral ka famille moɗon hattirde e moƴƴagol wal yatama moƴƴe alyatima ɓen hattirde e moƴƴagol wal masakin moƴƴe e miskinaɓen hattirde e moƴƴagol wal jari dil qurba e kawtal ɓe ɓardiraaɓe ɓeeɗo kadi moƴƴe e maɓɓe hattirde e moƴƴagol ɗum ɗo fof ko konngol Allah subhanahu wa ta'ala sifanaade wal jaril junubi e kawtal jo janano moƴƴe e maɓɓe kadi haa moƴƴa wa sohidi dil jambi e wondi jo janano kala mo wonduɗaa e mum nokkuure hayso komo fottuɗaa e nder mabbanaaru moƴƴe e makko haa moƴƴa min miɗe jonna on hande règle qaida mo tawata kon hara Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en ɗum nelaaɗo Allah subhanahu yamiri en ɗum ko wonɗon ɗum kala mo yiiɗaa e muɗum mo foti e moƴƴo e makko tentini e zamanu gonɗen hande andi anna on yimɓe woni gaarawol gootol hande si tawi a fotti e goɗɗo moƴƴe e makko anda ka fottoton anda ka fottoton hiɗa yaha hande fayda kala mo yiwɗa hande mo fottuɗa e muɗum si tawi an andamo hare mo anduɗa no andimo mo huwodirɗa no andimo ko ngelo yahata hande tawa ko sabu gandidiral yaata e haaju makko yaha fotta e goɗɗo ɗon tawa on jaa e on ɗon koɓe fami mo huwonirɗa nokkugo tawa noon si tawi hiɗa bonino e on tawa ala ka ɓanta hoore ko ɗum waɗi kala mo fottuɗa e muɗum e to moƴƴoɗa e makko wota konngol maangol yaltuka hunduko ma lorra ɓiɗɗo adama
wota tere maɗen lorru ɓiɗɗo adama eto reenoɗa e lorrugol yimɓe ɓen haray malore nden woodanima si tawi goɗɗo waɗi ɗum haray o malama neɗɗo on yo eto o wawa moƴƴinde golle makko ɗen sabu en andi moƴƴingol golle ɗen Allah hino yiɗi haray Allah subhanahu wa ta'ala daali wasahibi bil jambi e wondi ɗomo fottuɗa e wo wabini sabil e neɗɗo laawol wama malakat aymanukum e ɓe jeeyiɗon juuɗe mon ñaame ɗum ko kulkantoɓe on ɓen ɓe gollido ton e muɗum moƴƴe e maɓɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala newnan e moƴƴagol e tagore makko nden newnana e moƴƴagol e makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala ha o moƴƴo e meɗen sabu joddi moƴƴere ko moƴƴere hal jazaa'ul ihsani illal ihsan tawsi moƴƴere no foddi e yoɓɓirel si wona moƴƴere si en moƴƴini ko aljanna wodani en e fee yi'ugol kadi yeeso Allah ngol Allah subhanahu wa ta'ala daali kal qur'ana nokku ka sakkitorɗen ɗon Allah daali lilladina ahsanul husna wa ziyada no wodani ɓen moƴƴinɓe moƴƴere e ɓeydari wala yarhaɓu wujuhahum qatarun suddata jeese maɓɓe ɗen ko wiyete ko niɓe wala dilla wona kadi koyran donc hara yo Allah subhanahu wa ta'ala wattude en e ɓe moƴƴinoɓe golle Allah subhanahu wa ta'ala liyajziya alladina asa'u bima amilu wa yajziya alladina ahsanu bil husna Allah yoɓay bonnuɓe ɓen koɓe bonni kon moƴƴinɓe ɓen o yoɓe ɓe moƴƴere yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗe moƴƴinoɓe golle men ɗen o yoɓa ɓen moƴƴere nden faale si Allah yoɓi goɗɗo moƴƴere lahara ko aljanna yoɓirtamo yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗe moƴƴinoɓe golle men ɗen ta kadi ko woni e waɗirde kon ko fii Allah wonɗen e waɗirde o jaɓana en o yoɓira en aljanna yo Allah itta en andeji men ɗin yo Allah firta en arsakaji men ɗin yo Allah waɗa barke waɗa barke ɗengureji men ɗin yo Allah subhanahu wa ta'ala hunten haajuji men ɗin yo Allah fewne yaafode ndangal faatiɓe julɓe ɓen ɓen seediɓe ko Allah rewete Muhammad ko nelaɗo Allah ɓe faati e hoore ɗum yo Allah silnen en nawnuɓe ɓen torki Allah subhanahu wa ta'ala kanko Allah woni waawuɗo kanko woni jogiiɗo himo andi ko faala ɗen e moƴƴere yo Allah okku en o nafira en himo andi boneji ɗi hulɗe lorrayɗe en anna e laara yo Allah dandu en yo Allah subhanahu wa ta'ala ittu ka bawgal makko yurmede makko o wurna booboɓe jibinaɓe ɓen o waɗa barke e maɓɓe torki Allah subhanahu onon kala ɓe fayɓe wakkiliɓe ari jooɗa ɗo janga ɗo jento ɗo yo Allah waɗa barke e moɗon yo Allah okku on gandal yo Allah gañin on e ko woni ɗon jangude kon foti ko ka lekkol foti ko alqur'ana yo ata Allah perdin hay goto e moɗon yo Allah okku on wakkilare okka on kadi wawugol hendagol ko woni e ɗaɓɓude kon si on gayni jangude Allah subhanahu okku on golɗe Allah yiɗo yadana ko lettirtam torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ardin e yeeso meɗen ɓurɓe e moƴƴude yo Allah ardin e yeeso men ɓurɓe e moƴƴude yo Allah moƴƴi wonɓe ɓen yeeso meɗen mi torki Allah subhanahu wa ta'ala nde hiɓa wiwa ɗon yo Allah adduɓe ɓurɓe ɓe moƴƴude ko Allah wonoɗo kala on jogiɗo moƴƴin haaji men ɗi yo Allah firten arsikaji men ɗi yo Allah sellinan en nawnuɓe ɓen o danda ɓe nawnali ɓen kala ɓen musidɓe meɗen toriɓe en du'a wonɓe yaasi ko Allah andi ko ɓe faala enen kala e maɓɓe ko faalɗe e moƴƴude okkuɓe okka en ko Allah andi ko wonni ɓe huule bono subhanahu danduɓe danda en yo Allah moƴƴin haajuji men ɗin allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولمن أوصانا بالدعاء ومن أحبنا فيك ومن أحببنا فيك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. لا والكسل كلا والبي والإبانتال